اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وَنِكْنَا سَنِس نبی تاجدار پیٹھ سلام وَنِكْنَا سَنِس نبی تاجدار پیٹھ سلام ظلمتاً مزنورانی ظلمتاً مزنورانی آفتاب پیٹھ سلام وَنِكْنَا باب جان جناب حضرت عبداللہ جد حضرت آمنہ جان سن لگنا سفردہ تہند سے تس نور دیدس نازنین پیٹھ سلام ظلمتاً مزنورانی ظلمتاً مزنورانی آفتاب پیٹھ سلام وَنِكْنَا یس سوزان پان درود و سلام را بل جلیل حور و ملک سار انبیاء ات قرآن مز دلیل حق پذیرت تس قرآن کے پاس بانس پیٹھ سلام ظلمتاً مزنورانی ظلمتاً مزنورانی آفتاب پیٹھ سلام وَنِكْنَا ین تہندے مز جہانس اد رسالت گئی تمام تھین حجت اس خدایے تاج جناب با امام تس امانت کس خزینہ شاہدین پیٹھ سلام ظلمتاً مزنورانی ظلمتاً مزنورانی آفتاب پیٹھ سلام وَنِكْنَا خلق اول کر خدایے نور پرنے آجنا سوچ تھونس بے نظیرہ تس وزیرہ لا جواب نور زہرہ سندس بے سائے باب جانس پیٹھ سلام ظلمتاً مزنورانی ظلمتاً مزنورانی آفتاب پیٹھ سلام وَنِكْنَا
شاہ حسن بے شاہ حسین تس دت خدائے کیا گلاب نور تہندے کر حیات زون تارک آفتاب تہند سے تس بڑے بابس جناب پیٹھ سلام ظلمتن مظنورانے ظلمتن مظنورانے آفتاب پیٹھ سلام باب لکھنا یا عابد یا باقر یا صادق یا موسیٰ مولا رضا مولا تقی مولا نقی یا عسکری بے امام آخر زمان مولا یا مہدی جناب لا جواب یم سر بر حق وسے اتھ نوران باغ کس تاس باغبان پیٹھ سلام ظلمتن مظنورانے ظلمتن مظنورانے آفتاب پیٹھ سلام واو لکھنا یہ میں مزگٹے گڑن انسان ہو نصرائے نوران یوس انسان بس انسانیت نسیوس دوران تس خدائی پیشواس بادشاہس پیٹھ سلام ظلمتن مظنورانے ظلمتن مظنورانے آفتاب پیٹھ سلام آب نکھنا یوسف مومنن شافی واللہ روز محشر وندنا تصویر گلشن پائے مبارکن سر تس امیرن ہندس امیرس نور ذات پیٹھ سلام ظلمتن مظنورانے ظلمتن مظنورانے آفتاب پیٹھ سلام باب لکھنا سانس نبیس تاجدار پیٹھ سلام باب لکھنا سانس نبیس تاجدار پیٹھ سلام